Tumeshinda dunia. Chini kabisa. Twende chini kabisa. Chini kabisa. Ngiki tu ya mia. Chini kabisa yitense. Twende. Twende chini kabisa. Chini kabisa. Twende. Get the point. Take a step forward. Ntakana ko ine kabiya eri ya magana ko ni muje ababiya iga bana abaina mo wate biya wo ni ke biya omuntu oso nya bana abaina tise mina ti ari muntu muyi oso nya bana tise mina chira wakoni namba yende akanu okobwa makaroko no nyome ekegera tubine nje na wona waje ya talani omuso mo na yanda sande omo mugakonde omyaka 75 omutajja aboka mandi ayanda asaba murabaye omuntu nako watire bakobero abatari na yango nyomani oyanda asaba murabamu abamandi nyomani oyanda asaba izi nyomani bako muwunda akibono muraka n'yuko nyomuri bitana aganinde bitana nini gwete ona gaza 75 iwo 75 baki 75 wana anda batauna tinga ndiri muswati omuntu muri kongo ya mwabone gukuruna nazo bagukuruna namuzi yari kana muswati omuntu akanyeria abana baye n'abaye bagakota batato togetse ona na kitwa gukora bagataba yasukira na gumuntu oya magatawa ni mbwa tuje tata wo kabere matu yure nkarela bagatangira bakamata tata bo nyoma anya bakungu umusaje ni yawo cyotanya bara rubukungu anya bakungu bana ni baba bagashiyo kana saure ngorwa mukungu na basiyo kabi anya bakungu gaji anda yego kwa nori rwana ndo sibaba eso wala yabiro bone iri tena no iri tena ko mukungu na batoka ubata wana miringa kana ndo moke na sai no ari ni kongerio kana bafikire ndo ngo mwana kigera ateke mate to bakero kuna kotera nyoma bwangete kinga kichawo chiweto na bato ko 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 bari ni yonsi ogenda na rero mune kusubiye bugo kandi kinga kichawo chikiri cyuko nyoma yo igomba timba tabana mu rura ya myaka 75 baba ko nyoma umuntu moke lakini rasoni abana barakora sukuru na ndo mwana ngiri bapungu na bana bapungu wana na ndo bari mu biasa bawo kuri wakaze ko ni bukuru onye mara ayo nimba manete bakungu wana mate bakuri bana na yawe ara chire ele basi ya kuri yeye bakungu wana ele basi ya ara ile ibo muru ndo basi leo lakini nawe so yeye na abana abaida ubachoka ekiro montanya ola sagu chiroche kali motebi na ole chikonsiriso wane baso bono na ende kende kiire ike bayimba bakuri bantu bana na tora montago chaka babwa bari yo basa fonsi maro musacho ndoko ya YouTube mubega swati lazima kama urende itozi tikaoni wewe bantu babo nalaba kwa abura no mulaka kwa kanisa chinga kinjiro ka bantu bari mu swati muya toko kole nyanyi italia Yesu pastor no ale haleluya ina vere igobona ntoko na nyeri na ki na bantu babo chanda oyo ko nyoma banyi na bome na tari kunyoma wana tari kunyoma na jabana acha kama yeye 75 bao tabanga bali tena kia hapo ngoma alina akodi na watoto wasome kwanza hiyo wakati ikifika pastor wote na elders tutaangalia na itakuwa vizuri bana na watu msalama ya maana na wao sisi ni ngumi tu kwa wale ilikuwa ya soma ni kitu hiki chao wasome kitu hiki hapo Isaya 41 mstari wa 10 10 soma Asayo kimoiroka muruo mindo ntini wenda mona inwe don't be afraid kimoiroka amana nya sawa tora mugara mona aja mona inwe kimoichana bana ba ntini nya sawa ino nya sawa urimo gusaba bana baiga bana banimba manyute gase kabisa nya sawa urimo gusaba tora muruo mindo nerenya ayetuba tuwa bana na tokore baba na yenda kutindo ko mukungu ndo yani
bono baba gatawone musachari ndabana chise twa tare na manda bana maisa barire tuburure akato umuntu gusenya ki abwatu ti arama geras bono umuntu muntu yichoga to umuntu muri sipye kanso mwako umuntu obegete suti ngiya mtubwate ba ziganga ta ko ndabana bono no chimene se ko kunywa maruna ne umuntu ndoko ndama YouTube ana vasto ina umuntu asometera ko ndama kabisa ota na kila sokora ndio kokwa na maru ngoma tayari ya okunywa na kyo okunyera ho bona maru ndio tu kwa na maru ga na wao ni wasa kunywa bana bana so mbona bona nene ko robo bena na wata ni na maru amaru ngoma tangaze wenda na tiga maru ase ni tabia Yesu o asomya bana bao wachelo ko na mabiro na utaka wasiri yinda ase ni tabia Yesu lakini mtu ndio kukunywa bomba hapa watoto hawaendi shule wanapungua tiketi kuchigamu bana sasa tigango kanye maru arotari kwagacha lakini mwanango bwana maru kere matanga bana bani metimba tena maru namba bemba tigera abana bache baze kuba yeli ngai tabu baba yenya ruko maru baba yenya sore elinde ke baba sinisa bana muro ase kwa mimi tumeta wao mnyaki ege kwa basira ase tabu abandi wani mabosomea kwamba bali chose kanisa bara sisi ari si kanisa bamenya si kanisa omonene abakorera manena asirieta ya Yesu David tabirina naba amana barabo nimbabege chinguru mbakonye nabakonye muri to God will help you nimbasire no ayeti yango kanye omonto ra abakonye nesa none naba bate abana mba bitubeza no ko school cyo kito cyotame lakini abana badanye mu muntu nayo obumu muna twakora agateria toka wakanire mwana uyu wabalimba abakiri abyo cyakire mwakonde oro busime bikoro toka nanda nando uriyo yabo mwakonde lakini umuntu kudena na bwa abana na ntobe naye obulimu muntu tayira oyole ko bano murure ndera kuno kaga asije ya Yesu lakini oyo ko bana na bwa na ibo bana batena matutini nantu bana oye aya na abukani ayitwa yengure kimwe kitindano ngana okore kiri kwale okore iri yawo nyamocha yawo yenero tokore ndiyo tokora ne nayo omuli mabwa akomi nintena umba likira marube moche ga mwesi ngana ngoma ne utena chiko so mwana umu omuli ndike era abako bona bile tokokora ile nuko tokore ya sera nyawo mwana mocha mubanka abana banene muna kibako ababona tutiri bana bimere abo gocho kwanya bayibangite bayibangite ya mwete nuko bange nyumba biya kandi hodi na mino ga itari yokomo wogo sigiye nyumba biya muri bangite ayara mo biya komana nabakone nandi yatabona yara musisi ase yo monene nabamona nyumu muntu nabasire abaterete yayenda baki okay yewe to wamba konye nimbasire no ko bako kuli ko baranje bwa pastor ni na ora to bisi antara era na basire no ko bako kwa ko naki ko oliyo nandi no ko naki ndibasa so ba ku na mo tin kire kero rara abo bonsi baba ge chepe mbasoki we abantu baba ge chepe mbasoki we na baba ge ngi kwa abantu bandi bakora abantu bana uono bantu bachaeta abantu bandi boso tuona asirieta ya Yesu na kutanta ni bwa bantu bandi bali bachaeta na abantu uchiwete kimuru baida bantu bachaeta na umba ina maneno ile abuna wala bunti yao kwana ya abantu baba chete baso kibuna ile batanta ni bwe tika abana babantu kugutu mwana muntu kana stoko so mwana tika so mwana owana ina rola mkonya asirieta ya Yesu tika kabisa mangarai kurutu mundao so mwana kala tributa kema bunduge ko katera no manana makoni ese ni ngotani mbatangazana ese ni no nyasaye na rera onchungi chinka asirieta ya Yesu bantu bandi mbangi tu nyasaye ni chiseni bakateba na chanafe pawo bakale roho no wana rwa kwa sichinga tia kachoro ni chekwa ndamaru ndatari buyese ndoga biyo yo muraka bu muchuri biyo chisogo ko mara ba chite kanisa kwa likata ni kanisa na yela ama rwa kunyugo pakete kaje maru we tanesi bana chire ni rwasa katika vile asoko mwanja nasana na bandu bagancha chisemi bagancha no nyasaye bakarere na ile michigo sasa ya asiyeta ya Yesu wama ya wasa badala na rabu yunda bago toro ababu itabaga tusiyarukiye matoro para amatoro zino bane rani ndibasi yarukiye amatoro no ko bwana mu monda ita na yudukiye bega bantu bane bamata na kana bulu na bago toro bago tinchi bago
Okay, ndore. Ya, tigamangana ayo kusabira mu kiyabantu, tigambo kwenye ayumbo babo cyasiriye tabiya Yesu. Ono kusabira abandi amaya, inche nago toria. Ganyoro no mwana nako bakonya bwo asiriye tabiya Yesu. No kusabira abandi cyisenge ngo cyakiribo. No mwana n'umuntu kwagacha kwabo kamba wowe n'indego. Lakini no kusabira abandi babantu amwe, aye tigambo tori. Iyo ndo tukurushye uyo bwo, baganda ko kuchulana n'urura. Tokole ndaba chahiye nanyaro mumuro na antemezo za kurumba ganda ipasa takatola ndaba teke ndia sitorangi uchuko ikorwa ganda ina paso wintu nyasaye la toni na kyaba bone inna nibo abalenda bana bo mugoroka jani abantu baba chaiti nimale kutara na bakaru unagenda konda abata bakaru asako ndaba makuyumira njira ba yitendere mapaka n'abandi mu kugenda mwada n'ubuza ndi bwaza ayo abantu bakugendera manyi myaka yenu onda amateri tuko binawe tasoro bolo njakuriyo abana yani abana bagasoma nanda abantu bino ndare bastabo ko byari gute samoto oyikire nyito okola tata barebe ngiri omanda kutsiesa bakamaji omuntu yokana baza kusaranza n'abana baye obabeka nazo batabisoma omutukoyira sei obatabina ikitari kende nezala oso kansiko omuntu yotachinde sikuru arayisaranza n'abana baye basoma bukasasi tuno nilisaranza atachinde sikuru obatira kwirorete tatarima ndikoso abantu bakabanga nyasaye mponi ene kuyaongwate abana bali bagasoma bagaleta asirita ya Yesu bagenda bana batabura yego no agategereta ina kunu bona ategereta mu yuyu urugero tachikonda rero gato kajira banechi soge aye akome kajira ba na yezuki ndo musa kajira 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 bona ugo da musina ndo isuka obe mo yele akome kasogi yechira kako ywe kanisa elali wayo ekuru mamos bona rero bisarazo na mundi ndindi kunde kwa kanga chikonda china akora na rero temachimunda na rero koraki na kyo na yema wambo sarili bana ba mure nimbo batamunyaro mundi na kago cha atere amindu bendi anyuwa tawana gara rero njo obusindi ne ko gocho ko ko paka mochachari ne umu ne kago cha pantura utanda na kwa kwa krisi na pas kenda mama na chitu chikumo sabere oro zin mbakuru ne mu ne ara musumu mama nima tuna sawo ro ma wangu no machikoto na pia yani akawapo itia ala zameji anyo nataka bwana kwa ara ni sabiji ko ono ala seli ndomila bana baba kone ga tutoko lo bie bona kana tika haleluya na bata yumo ga somba wa wi be ri o jibo cha ndike yani sawo to mo sawo ne mo cha eto ri ale ko sangeli ni ko ma bari wa tele itin ko sangeli ni ko ma yo de ko na ndo mo ikana wala to ala ba ni wona mo ni ni ba wo de ko sangeli na ni ma wona mo ngo ni to wa ko ni ya ma ya ta to ba ti to family chama ni engineer na visho maneno ni familia ni watu wa heshima sana watu wanawapenda na wanaheshimu na ndio ile abana ba nyingo etramo pala na bantu bila ile wuri ya ko bila pale kwa sababu ni mtu mmoja ama yana abana bayo tato na saa abantu bose mtu ya mawo ko basa ni mmoja maya ama na abana bayo usacho na wani ni mkundo mana nje bayo ama wana leta kireli ekramo yetu kitali bana wanwala manere atakitabu yana na akumurabile akibona monyoyo omokonye kero wako bende buli mana abana bayo setani taba so asenje ndozi wakile bayo tere dale bakore mirimo yase kanisa yawo oba bangire bileji senu chinse nendemo bacha kokonya ise baba abana benye nchana na sete yereke baba konya bali bali na magale bataka ni chindakana na baba baka naende basire mirimo yawo yenchiri kristo yesu goto yenu roti naende bamenye byaso buli muburiga baba achitu ngomba bingira bamenye byaso buli muburiga bantu batomanya nabo serira mara bantu bose bali mukia maboko na serira se yeto ya kristo yesu mabori ene mwisho se bakona nyeme wana tunjia kaya abacha lati ngo batira bana ndose Omulanje 9 mstari wake wa 5 Mulanje 9 mstari wake wa 15 soma 15 Mulanje 9 mstari wake wa 5
anzia mstari wa 5. Ewa. Iya bali mwamba manye tengamba ku. Kaya tikabaso nyingi. Abantu bali moyo mukyanga maboko ngere mwasa amukoya. Abali moyo bano mwe muti mwezi kwiga mbamanye tengamba bali nje. Lakini abantu bandi kimoko mwe na mwe. Abali moyo bonsu pi mbamanye tengamba bali nje. Mbakwe hata kama wewe ni nani. Kufa lazima utakufa. Bantu bandi bapamenye siri ile babo chanda abantu. Yani uko chanda abantu asiri toko. Anya njoo waza kimwali kana kimaenda na ono kwa kwa ndio wana toka ile basi ndio ndio to mimi mtoto nyama le mbona ngoro so mimi kulinda aba kule tubamanye tigentoke aba kule na mimi ala ali leo mbona tigentoke ndio yes na tukaenda ndio tukanyora ngeli ona tingeri te yala nyona tayito kwando ndio taliko kwando la kuru taliko kwa ya sala kembe mkeyo aya ile ile nyora na nyande ona mbali kichiko nyorwa ulikuwa unasumbua watu hata kama ulikuwa mzuri na hapo alengo lokanja na hapo aleta tawantu watu wanakusahau ande uchiwe nyumo asama ya alikuwa kwa ndio kwa correct bantu bandi muchande tawantu nyumo kuona naona mayeto kile ndi na wanyomo kama muro ongo kuona tako kile ocho deme nani mwana kwanza hii uso inde cha mimi kwa jana aye tigambo dero na wono ese itunere bali masaba Yesu ye tando kire agene iritu tariki ohora tanto bali ku kwa mari to kuru chachi la pakka masaba ro dero ne to se tu mo na le nyumba hii ile tari yangu sirario na le ko ndio maana una uhusiano na watu aitangi watu basta zinye ndio wana so wote nje mbata ya sandi amano nje wana ni yuko na rona arukirwa abana babe oyo mana asabere ya kada umana erabe oyo ndege ndende kandi na yinga anda asumeche tomanyate nalo aho yaro mu wasto ibinaje ona ayo ngukuru ndege mu burani yite njirayo bana bona tokana na kibasta obwanjani bwabo obwanjani bwana ndo bali abwata andi bati kore bana ajina unyini ndelaji ajina unyini ndo na tukwana na mukwana kinaona sana there's nothing wanjani mwenye abwata alikuwa na bani ndo nini hakuna sasa kutoka kuunga wanjani bwaye mwenye abwata uchi sawa lakini ndo kile yuru wao wanjani kwa abwata uchi sawa ndo asiri ndali ya Yesu lakini mtu kwa abantu amaye igore kito kiao abantu walayo bantu bandi basiri pe ntabende distimenge mwana wa mwana akwemo mulaka onga kulwayi bwa moyo ivaro ogo bakaba mwana mambo ikuriyerani ara achitungwaki abratenge kito kyama atebe kyaro omwako kwelere moyo ivaro abana mungu bari bakaba mwana mambo ikuriyerani ekaba ara nyorete bantu bandi banya sasa sisi ogo so muti abana etile abana mungu nyorensiku yani ukiriti na ibona na ki wakuicha na wasa ni abana wao ta kwa uri wa ibuki iri se ana kwa mo maini oso ni abana ba mu ninu na yura kwa na abana ba ase ye bali Yesu anda waitikando tani mo mulongo anga na watu ngoja naenda watu na kuma hata kweli baada kachi anga jimas watu ni abana ba kwa wote bega simama hapa sisi mnatujua mnatutambua sisi ni maaskari leta pesa na mimi nakuwa kwa na hadi tu leta pesa wewe wote kutuambia nini bali mtu anaona watu kama unabasa ta na mambo yana kwa mwa tu mtu mwanzo mwanzo nguli tu aomba kwa hiyo ndio mbali yao tukolete rura bana ba ono uri wao ono ko rura ono boro ni ndio ndio kwa kiasi tu kwa nyama anda sio ndio ya Yesu kwa ndio mchango vitu mwana kwa mtaka soma anya nyasa huko ni waso ya bana kabla sio mwana ya some eke ndio kwa kane ukaga ajite no aga ajite enda mama yake asije ndio ya Yesu eke ndio kwa aga chiru munane no uyo no kwa aga chiru munane enda mama yake asije ndio ya Yesu lakini mosaigo wale abantu watu na kusala sababu na kwa lazima kakati utai tomo tuzoko le basi obwanjani bwabo na okobecha obwanjani bwabo na okobecha ngoyo obwanjani bwabo na okobecha nelibere ndile Yesu akwata yebo mbabu asire tambe yonsi ni wabibo siramu na baba bwo ati mojanga babu atiri bagate tarikele yonsi yawe korwa sa yawe korunse yoba ayaba kore neye
All of us are before you die, now God. Hallelujah. Mwanche Nyasaye na ayo tarapo. Kama unataka kama ndio mtara wende dini kwa bono. Njoo wende dino. Kwa ripajire serikali yabo kandi na kwa rose. Bora bora na kwa mwana sasa. 65 serikali yao kama 70 bado utaenda kanisani. Bado na wande mbele kwa bono mtara chile. Lakini mtara chile sana no tante. Kama kuna ile wangu kwa huyu. Mpunga banga ni kanisa bado na wapo ile na sawa kwa wana wala. Mwanche Nyasaye. Anta abantu bamino bosyo bamatomya bosyo malembe n'abantu bonse pi nyogoko nyaro gorendiye onyogoko nyaro otarapo anta abantu bawali n'abantu bawo ko abantu bamaya ina ro parandi ona na tinsenye tomanye twantu bawo bana bana bawo soma ora abo sachi yito kumbadana nanjino musacha ko ndo sina rawindia onjure bawo ana basacha bali mutukula ile wan yasa kuwora kwa Nada wazaza na ukonga ebacha ko ko juju ke ngana wifani abantu bina ko ngora bale ngora bo pi ba kuwora woka no na chota ba hivi na chota hiyo yako kwa porari ni kwa hivi o mo to porari ya wana watu wenye tu na tukono ngaki lakini bono yote mani ti bana ter porari ya watu na tokawa na anda wana na baba ngai ya bana wala wasomu kachori ya bana bali tunaitai wana wa matajiri wale itai yana yakita ali wala wala misiri obo ya wala saba sinina oyemu anjawo ko senjawo ko olole bimwane bibugo to kira ko ya mapera bi no chora masawo ba ne ko yi bitari ni korala pirate ne ya sa ko wale ba se je da ya yesu be da wo chawo mo ko kuma ne ma de ke o ni ba bi ne ke ko o su ba ma to ya na bantu ba anchani ya ne bas ko ya bantu ba ma ye ke yoru ina na go chaka ya go so meji ichwa se kanzo yao ina nyo ko ko era abantu banasike duko bakulire batera na so ni mwana nege ndo kinyo asili mwanze na saye oshi kwa matuya aberana akoma nyoma ne tutu kwa abantu bande bakungu bande tutu kwa abantu satana oyi ko mwanga wakanga ndembere bana ndere aberana magoso na roro bantu bone tera nyoma ni kwa ni muso wati muno kwa nyo basi bakungu bande bone wala mu nyo oni nyo moje na mera ri dawo bande ko tukoro ndiko ko tabari akini na direct uri achari tena gamba moyo turiko bera boyo bera nyo kali chumbi gabu no mano na jirore kali waya ga kufumiria wana na gati kanga no uchori okole kyo omano no tengo wana kali yo gaiga ege ko no akobekire lakini ko mwanje ko kumwelera ko konya asiri kali ya Yesu fumiria atako no toma sacha ta yoromuya okumuta yoromuya bantu bani ngana nyoro yo mwana basa mana achanga yomo mukungu muna yori yasi ndimo wone kwa yomo nambo kamba ndamude yindi kwasi ukamba naona basa nanga bakusiba abantu asina ndamude yaja nyo chombo oji yangana abakuya sikwa bongo ni mugo wana na bali muri ga mo batana ati basa ndaro ode wete ko chinchumo sati wete ko chinchumo kuni ntukuma ikiwa njira tumi nende yega ayo nyumba bakayuru sebinya sana ngaliro ikagantu mbokene ryo ko ile ikaliyo kana lilita kwa mama lakini neno mkamba kwa je ngili chumo ruya bonora shinda bado ni ile mana na bakonye bafu ngiriana ba shu gwanje nubuya ero abache nyumba yawo bangi ndubya ubuya konya abanyuri bawo konya family yawo konya abantu bahamaya etero hokwa akana madeni bantu mbabo yali no ndero baboro Pontatero oso na akini kuro tarantu akini koyo no mitizo chene ni zero sinjinda ali ni zero sabro osi wa matebo uya no nyene mukundu mwanje wono bakundu wono umye aye osi amate uya bana bawo na mukundu na wala kore banda abamoto na baro maruga aya nje nago tai ekero ko tunani ri bagana batai abande no yura bagale mere muguzi ego kwa bantu bawo na baro maruga kiango banda bawo tumara ndira semba tuma abande batera na bathroom gisumu meremo ora tumbe ino mukundu bana abu ko mutire ko na abantu abo korera bakinde ga mo bakure aba ngini no kwale ne machoko bali na kore to ko bali ni ga ati sa ati ni njara wa ko ne ndi to masa ya abu ndi ko mo ko ta ndere ndi ko mo ko ta ndere
Abana usikunze kwa kutoa ngina yimindie agina yimtu kwa sije masa kuja kwa kitara kwa digati moje yani alete ora ngina kwa abusu kwa dama mo chani digati kwa ngine digati wa shu ba tu ngina kwa kwa serious liko ni ko tayenda sandu mo ndo musacha sa kweli ngaji kero mo ndo hata ande tu kaya za bawan na ile ndio ngombe ko nganya aye uko basumba watu ngombe ka so mwina bata wana mara wangu mweke ene fungwa baza kuza mu kimota yaka bana na ate muna muchande umo fungwa baza so kamera agaichero ko yuko usiku nuko ngata mara bajiro yuko usiku nuko ko mutera mara bajiro ko abakungulani usara pronoji usuna yono kimudodolo ujikoyene atamchama wala kokane njepawani baba naenda kaunje yaka kakula nje ngata ngata kwenda huko ulikuwa unasumbua watu leo mtu mdogo chiali sio mtu mmoja wacha anda abantu wenze wanaenda kuchiali ukane bora napungu ya mwana wasenya sije yeso kusoma wao. Get the point. Take a step forward.